Ya dominara kwampa ano pay so minu mienu o ma bia so yeso nonso abapon bese sima edunso and then so ode adum ye the grace hour the grace hour enti atrase die na yo borura mu yakutie na say the king of grace chapel Ghana Akyem Asene ena safu ibutu Reverend Kwasi Nkansah edano anope mrene kakra kodie na sini na mu ebe onyame adwuma anope onyame entine ne mu chire onye okasiye se wonya komapa ebeta ye chi na de sa mrempene fo atrase ndie borem neti na se etifa otwe kronkron no ene otwe dua no na kan ye ho anope Papa. Yes, sir. Pachomo akwa. Na umpum design. Nyame adumo. Eda body ase. Na mfize bia ase ene untimi ma.
No, say ye no. You try a hundred. I don't for those who are blue. I say more, Papa. They call Kahan, Manso, a hen, fire, we sat. In Bedford, my bread. You went to some sort of way. Go back and day. Eda ni mavo. Inia. Emo akwaba. Yenia. Na mbom design. Yango pondo. Edo body ase. Edo body ase. Eti papa? Yes. Time no cop. Time no cop. Enti ye boy room sisi na yeni etifu achede enenso rade de amaye ne em se na otwe a etwa mu no na ye kan Nyankopon asem ewo ahemfo ma edikan no eti dumiensa eno eti dumiensa no enyimu enkron ani edu no na ye ka odifo anase nyame nipa bi a okasati ania na Jeroboam eyetia aforibuchia no okasati ai ema Jeroboam eye na dwene se tumi a owo a ode hie duhwam ewa aforibuchia no so no obetimi dia ye nyame nipa ne biribi ema ensa wotene ye no Awurade ma ne ka ho Bible say eye chireben na echiri no opa nyame nipa ne chew ma nyame nipa kasai ma ensa ne beda ho enu achi no obotrimpo se obeku nyame nipa no ema okohan odifo akokora no kodada nyame nipa yi sanse nyame nipa no wanye very consistent de no okase nyame aka bibi akire no one twaso or yeah the first part and the second part no o manadwimu ye ha ema ne sasu d4 a waye nyamdwuma ache aye friend odifo akokora odine d4 nyuma a waye ache no ekodada nyame nipa yi ede ne samba better ebeto pono ema no machiri no okoshia na kwanhie wu ewo kwama osebo ana ajata eche no eweye last week you know near yeshia ewom epa ne se bibi koswa na enya hwan ne beka se bibi koso na enya hwan ne beka so obi koka no aye tamfo a yenya na yebekunu ana se de waka ne nti ewo se owo bibi kura ya yefa sa kwan no so ese no na enu nti amasa niema na enipa asuru ehu aba nipa mu ma se bibi koso wabusua mefie asori a obi ekoka na osuru nti no ama se bibi chia na echia saa yeni obi a obeka ho asem goso koka yedi o about time for no crampo yeah betransi o betransi na wan kwa fa sema sa no obi etu ni bafo sa indi baby a ye wono mantem ho na ye ten bibi nkoyie but obi ahwe ne saa yeni obi a obeka ho asem goso koka de asem beba nso nyame nipa no bra nyame soma no se onko kasentia Jeroboam wo aduhwam a ohye waforibuchia no so because na ehintasem ne se osi na obawu Josia bi na sa Josia no ono nso beba be hye asorosoro mmea sofo na asorosoro mmea sofo a obehye won no won ono so no enye incense keke no mo behye na mo behye nipa nompe na tese ade wo ho a yenya obi anka no ni nsusanso se afedie incense kura na yemfa nya adwuma biom na mo nipa wo ho yebeku no ni ahye ni dompe e wa afodibuchi ano so afa yesa na foundation na ochichire to ho ma nipa se onfa so wotere na ekwan so no asai praise God hallelujah into last week niema ye kan ye no ebi na anopai mi twem adwen si so no inti sa sunsum na anka bibi koso na nkoyi a ye kasati ano ewu me bo what they say osof pani bi a em say o what the bibi so for Pastor Donko our former general secretary was CAC. I love the man. Amen.
Yes. He has the spirit of the God's manner. All kind of wasemi wo Bible mu. Na no shia amanyoko kese bi. E wo Ghana ha bere wo mudi o mafidida. But the man speaks truth. Amen. Inti because se sa asofo o ma wo siesi. Se siesi asofo ni nyina ene Ghana asofo ti say ya anke atere. O kan no kre na pani baati wo so wensuro. Amen. Kano kore. O kan no kre. Pastor Donko mi nim no da. Me hwe no wo YouTube. Na o kasa. Sa siesi sofo no. Nyame hira no. Amen. Praise God. Hallelujah. Yes, no, yeah, former general secretary to CAC International. I love the pastor. Amen. He speaks truth. Amen. Because say enipa wo ho a enipa ntimi nka de e che ankyere no. Baby. Nti so onipa ya de no so ya no ena ya benya ba bi a so bi kura ho kana so wagumanim ase. Enso no so ka no kra kyere no. Praise God. Hallelujah. Nti last week no nyame asem a ye che ye no mo che no say nyame nipa ne say say o de mi ko ofie ana say wo ma mi ofie ne fa na wo ma meduani di na wo ma mi nsuo no ma aha pa de me ma ifi aba de me ma na wo de abefra mani ama mantimi anka papa. Praise the Lord. Hallelujah. Anoba so sa asem na me ka say menwie inti ne meto aso ye twiyemu eba Galatians chapter 1 verse number 8 and 10 no ema ye beti wo ho se nyamsam a ye ti ne dadada a Paul say ye de man ye no eno ana ye gusidi ma na so obi ba na se wa ma meka asem o ye ti kane ne ho asem na se odi bibi fufuru bia ba no be yi ni be free sa foundation so a o se sa ni ba no onye de onue ti ye beti ye kinka ho no nyina e ma Paul ahode a na nyame e de ewura ni mu se obi o chi a Christopher kuno nanso onyangoba be frɛ no no de sunsum srungu bi ahye ni mu a o ka sempa no ene fapem no ho ho asem. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Dia no bay no eno ana ye to aso na ye wie. Paul ka asem ni bi kire Peter. Peter ni Yesu na nante. But of Amico Galatians chapter 2. Galatians chapter 2 verse number 11. Ebano. En kan be 11 to 15 no na yenche. Paul can bi kire oka ni anyame ni ba no ka kire Jeroboam no oka bi kire Peter. King Kamame. Galatians chapter 2 verse number 11. Yes. Atifia samne say Paul ka Petro anim. Oka wan anim. Petro anim. Na nka ye hwe nyame dwuma no mu a anka Paul ni tipa ni Petro. Debi. Yey. Davida. Ka Paul ni tipa ni Petro. Debi o papa. Paul Peter any or they say Yesu na nante. Who Paul there who ba kwam. But suma na nyame de ewura Paul emu no. O say Paul ye den. Oka Petro anim. Ni senior apostle oka nanim. Dentina Paul ye o ye say wo de ba nipa fama ye beka say Paul muade. Because the senior apostle kese Na wo kanani. na wo beka nanim. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ya brisho obi ya drop and obi awo ne ba ochi a ontimi nya den Onkanani. obi papa ya de anye akola ni ntimi nya den anka if say yen ya mamire ministry ya sese pani ya boni ya makoda anye den anka. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Indi say unu papa ona de o ye na nya untimi nya den enka osafo ya de anya untimi nka o mampani ya de anya untimi nka wa assembly man ya de anya untimi nka o hini ya de anya untimi nka ogoka umu ade ba so Paul ka Petro ni. Amen. Kinga mami
enti du ba ko ne se Ɔse na Kefa ba Antiochia no na Kefa ba Antiochia no me gina nanim kasa tia no me gina nanim kasa tia no efri se na wadi mfumsuo bi na wadi dai mfumsuo bi hallelujah amen hallelujah everybody ma Bible no na humu na nyemu adi na waka odi akasa amen ɔse Peter ba Antiochia no Paul kasa tia no no mfumsuo bi efise na nye tan o tan dabi hallelujah amen na nye se o chiri no dabi o na mom na Peter Kefa Kefa Peter praise God hallelujah na Kefa wadi mfumsuo bi why mistake bi hallelujah amen na mfumsuo ba na wa ye to aso do bienu ne se ene se na enipa bi a wo free Yakubu nchen no na enipa bi a wo free Yakubu nchen no nya emaye no wo nya maaye no na one amanaman mufuo edidi na Peter ni amanaman mufuo na to nsa didi hallelujah amen na obaye no watwe ne ho te ne ho free won ho praise God hallelujah na Yakubu baaye no Peter twe ne ho fi amanaman mufuo no Jesus praise God hallelujah from so na betu adi no na James mo maaye no ya na omo ma Jerusalem no na what say Paul akwakosra Jerusalem because ono was say yesumafo a awurade frɛ no wantu mirika nko Jerusalem say wo kwa akosua bibia ho okotra akosua de na mo kwa Arabia any Kilikia na Peter sorry Paul ekoye bra nyame de ne sakoye okọ Osofo Anania fie ekonya ntete no baabi a okoye Arabia ene Kilikia na se ufa Arabia ni Kilikia nso a eho ya baabi a ho den ofri baabi a wono ko baabi ti se sirem na okotra ho kakra praise God hallelujah no ye dene enso anka urade ne saka no na se kaka se okwasomafo no nchen e wo Jerusalem na ko okoje ntete enso wanko okwa akowie so no godin ntete na chiri no betra asomafo no wo Jerusalem na ho no betu Peter any James no mu ne ade but oba ho no a wo betu Peter no mu no Bible say afei wo beje ne frɛ ne tum praise God hallelujah na wo je ne frɛ tum mu no na Paul free Jerusalem no oba Antiochia ebeto anyamdwuma no so na Antiochia ho no na Peter free Jerusalem say oba besra Paul ewo Antiochia na obedu Antiochia no na oba ne nchen no because Paul call Peter nchen no go hu biribi de okohunu ne say ohun say Jacob mo abeka ne ho no na Peter ye ntantam twe ne ho fi amama mufo no nchen ebi say na wona wo ye twa won twetia no waba na watwa won twetia ni ntino ne wo ye ne se wo hu say ono Peter afei de woni wo ma ye ntwa mu twetia wo ya amama mufo na nam a ye beka ho asem ene wo ye akoda yi ne ho fi ho ene ye friend nya atwom praise God amen na hifo ne amama mufo no na nsabofuo wo na adwamamofuo wo na suban bia anya bia na bi wo na utie se nyame frɛ wo a ɔfrɛ wo ma amama mufo Yesudimu hallelujah amen wa frɛ ye ya amama mufo enti ya pɛ wo ma ewe nsana asɛm Yesudimu praise God hallelujah ya pɛ wo ma ewe wi no ya pɛ wo ma asɛm ebi sɛ awurade bɛfa yɛn so adane wo Amen. na wɔn so bɛnya twetietwa amen praise the Lord hallelujah hallelujah amen and so Peter the otise James aba James no oya a person who have been circumcised no oya ntem no otwe no ho praise God Hallelujah. na saade de hapo and the Peter ba ne nchen e wa Antiochia no okasetia no vi se no wadi mfunsuo mfunsuo a wadi ne se wo hu twetietafo na no watwe no ho wadoje and ye mese yenhwe ne ne se kwagu timi nchen we a kid of grace ni Ani. etika wo yure se wo hu oba pa o ye kid of grace ni a
na wani aje. Hallelujah. Amen. But do share obi a wo we nsa na hu so oba pa bepe na wo dodge. En so oba pa maye no na wo nenam. Amen. Praise God. Hallelujah. Trust me. Ose watwi won firi won. Watwi won firi won. Every say. Na osuro won a wo free twetiatafo mu. What? Osuro. No osuro ma e free twetiatafo no. No osuro. Sa na ekoso. Sa na ekoso. Obi ko Presby Methodist Pentecost. E bi a opeso sakra brantie bi. But ni subanti. So who say ne software na solpani bi a ofri Pentecost mo ba safu bo. Obeka se me ni obi a we nsa ne nam. Master hu ye nya atwom. Na sa ni ba no be da sakra. Praise God. Hallelujah. Enti do na ni say. Na me hunu say. Wonantete sadie asempa no krete. Wonantete te sadie asempa no krete no. Asempa no krete say. Wona. That is the gospel. Yes. Praise God. Hallelujah. Indi Jesus said, "Wa ma papa for ba." Praise God. Amen. Indi the truth in the gospel said, "Come to Jesus." Amen. Amen. That is the truth of the gospel. Praise God. Hallelujah. This when you are sampano no kreno. It is obey a sofo no ferry am robber. And him for no problem. Praise God. Hallelujah. So we are sofo no ferry jamamonia. Why no obejino? Praise God. Hallelujah. And our promo. Omaya ye no omabaya mon famra mon fesi camera. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Asina me hunu say. Na me hu say. Wonantete sade asempa no kre no tie no. Wonantete sade asempa no kre no tie no. Na me ka kire kefa. Wo nyina anim say. Sa wo a wo ye Yudani. Sa wo a wo ye Jewni. Wo bo brase amanamani. Na enye say. Yudani a. Say Yudani a. Ade na wo hye amana. One yes, Yudafo. What? Into the Sodama. Mama, you're what I say? Now, so, what Ferris said? Ubekwa and sorry, and I am ready to say, Ababa ya de aningu yo. And say near from maybe a boy and stop way. Next year, Achiasi. Yes, dimu. For Christ. Yes, dimu. Hallelujah. Amen. And don't you don't yam salmon on Tom Fidiema. Dimu. Praise God. Hallelujah. If you say, yeah, I'm an amamu for Nutina. Sorry. Amen. Praise God. Hallelujah. Now so what? Who said, Junino, who pass out catcher, I'm a mamma for say, I'm na one uncle can. To us, mamma. I say, na yandie. Na ya, Ye free and a wuswamu. Free na yamu. You that for. Yeah, you for. Say a cassie abaka. I'm a mamma for some massacre nipa. Yes, I had the bonny. Yes, I had the bonny. But the free I was swumuno. Yeah, for. You that for. Na yanyam and a mamma for. Me shock, and yammy. Me think how yammy will be musa. From my infancy, that was anybody do baby or chiano. Free me quada brim betty sabri. Yamina will musa anti me free my washroom where you Juni. Yes, dimu. That's why I say, oh, yeah, Bonino. Hey, what free now, Sumono, now you're Judah. Trust me. Now you're Amanamu, Nebania for. Mamma for ya mama money boy ya be never ya yeah chum trust o se na yenim say one free enuma Jesus enam Yesu Kristo jidiemu enam Yesu Kristo jidiemu enti hallelujah amen praise God emra no emra sorry
Emra. Uye we ya wa ye bone. Aye. Praise God. Hallelujah. Uye we ya wa chia. Emra sorry. Nyame wo se munhwe se okuafo na doafo na afo no aba na ahoa. Na adwumayfo a okotwa no wo he? Wo he? Ndo ti aso dem na Bible mu mmara ho achingie hu. Emfa hwema. Enso obi timantem ho no osaya na wo ka. Emfa hwema. Bible mu achingie na wuji no. Emfa hwemra o. Ebisa Farisifo na ofa mmara so aye no. Amfa hwemra o. Kopem se obi hu achenkwa no. Wo ji ni di. Hallelujah. Amen. But can verse 1 to 5 mommy. But time no me di super pepe. Me di super pepe. 16 minutes sheko but me di so. Praise God. Galatians 2 verse number 1. Atifi asam say woje Paul frɛ tumu wɔ Jerusalem. Woje Paul frɛ no tumu wɔ Jerusalem. Ɔse dɛ ɛna no akiri no. Mfie du 9. 14 years akyi no. Mene Baraba ekɔ Jerusalem. Ekoye. Praise God. Hallelujah. To aswe. Yekɔ Jerusalem biem. Na me fa Tito nso eka me ho. Tito no oyamama muni. No no kra yentwa ne twetia. But now I love Tito. Yes. Praise God. Hallelujah. No oyamama muni an honte. Na so asempa no krenti. Me fa Tito ka me ho. Enti wo mo a entimi emfa nipa one thing ya anase one je urade mata omo ho no ya danfo mfata mata omo ho enna ne wom maye metwa won twetia no asampa no kura no nya no odi so. Praise God. Hallelujah. Amen. Trust me. Etimi eno ni say na me nam adiye so na me ko kana mana mamu no me to won Me de to won anyone wo din no anim kokoam anoba wo yasikani ba wonim Kristo wo din woni ba urade anoba Yesu frau se Yesu di mu hia ma urade wo me wo din no me de asamba ne to won kokoam. Praise God. Hallelujah. Ndo ti wana wo de da bia obi nya sika akɔgye aduro but e bia na sa nipa no wanya sika eya kwantre ne so brambo sa aduro no ɔgye ya kra Yesu betimi asesa no so akobo som ho kra mpa awurade hia no no watenge no but wo de onyam sem na ya condemnation o condemn nipa enti afra ben na nyame de frɛ wo ofra wo se be condemn nipa anase be gi nipa enti so obi na Yesu se dey o se mo ye bone se mo bone ahoa enti se dam na makra mo nya mama na ye de be se sukyerema ho afi se sukyerema na Yesu condemn dabi no pasa de wa ye bone no omra na won horo no na wa ma ye fita enti se sukyerema ti anopa wa gi aduro kura Yesu hia. Amen. Praise God. Amen. Anopa wa kuni pa kura Yesu hia. Praise God. Hallelujah. What the bone said the Yesu hia. Amen. Yesu hia wo se what dey na sampa no beta no. Odofo a wa yira Jesus. Odofo a wada Nayi Asieni say Anope sorry na Christ beshire wa wuso Odi nenyo nyam to me biba Anope sorry na Christ beshire fie Obi a wo yes na da no da Yesu si azakio so wo ye ne dai Oje no na wa ba po ba Yesu ankasa me de me baatre ne o enti wo fie wo se enne na nkwagye abefia ho hallelujah
And then I'm quite young. Ghana for Yes, you did. I saw it near New Hampshire. Debbie. I saw it. Debbie. And near New Hampshire. Debbie. And near Quantra. Debbie. I saw it say, and if I'm young Quan. Obenyam kwaje amane kra hallelujah nisika o bas yesu awanya ninti yesu di mu kra ni ji amen anobe obi ani ade yesu di mu obi sa why na kase yesu di mu wa soma me se yesu di mu obi a wode mama mamfo na mama mamfo ben wo ma no mo wie hallelujah. I want to hear in from Galatians chapter 5. Let me read. Ose na me 12 wona wo kukuam ani. Me 12 wo kukuam. Na mlika a metuo. Na mlika a metu ya. Mama ayira no. Ewurade afa ya so. Yesu di. Number Jesus Christ. Bible na just ye call baby a ho ye ayi manage o say ye call ne ka say ye pese ye de nkwala num nya sempa no ko adede Debbie o ye se ye de ombeko school ai ne fa nkwala num ya bakra na awofo no farisifo e wo nsam sam na da no ye nkwala ne ma akwan e wo vision vocation ka ye sika ye tua o na nkwala num na hwe se de omho ayefe na omo be kram say ye ko arabu and I'm say wo ne hwan no bo na no ye kitikiti na me hwe de nanka enya sampa no ne ye de ko akura na se ho a enka sa nkwala no school be na omo ba wo odan hey ade pa bia ni pa sai no Jesus eya body asose eya body abose but me catch you say Americani anoma ya tu ye enya kwada na papa hwe de na ono mo nsa na obegina mu sai no ene hwe oba sorry ahwe se de otie Jesus Christ hwe se de otie Jesus Christ na ya nko ho a asori bi a wo ho say asori bi a wo say brantie bi a wo pomade we jaya ba ya asori wono ma ne machine ya djuma makwaji mi machine obeji na asampado sa deaconesses wakwaje Pentecost deaconesses wakwaje waji na dan sofo ama ho ama me kan kire ye say ye si anyame papa emfadi pasem mem wakwaje wodi asamba na soma me wakwaje Mimbas, oh Baba, be careful. Mimbas, me bo asori bi ni, but oh dia wo ye no. Sa sofi, aye call no ho ukuada no. Saka beti ma body din. But omo ye ni padwuma. Mo ye ni padwuma. Nyanyam dwuma no mo ye. Praise God. Hallelujah. Ndu de ba ha, wo de adwobro why. Yati. Praise God. Hallelujah. Enu amu ni efi. No, omo ne ye no nso de ebi mu ne ye no. Ebebo ma mu konkoso so nyame afre wa fa no kwan ne so into de adwobre o nyame ne makasa amen minim se ne ma ha o nyame mo abotre to aso me verse the matre ne se na Tito a o ka me ho a o ye Helani no impo Tito na no o ka me ho ye Helani no onu kra wa anye dai wan hye ne sa ontwa twetia wan ti kan tre Tito sa ne honte dabi if you say na sampa na ho de na bowura Tito dobi antimi amusa na adisi dabi o no say eye entwa so bi memo akoba foforo o say no obisa yen obisa kan go foma ya disi die ho asam mu firi he na mu ye nyame Evan Gansan so ko Bible school da bai hwe when you go to Bible school ne de nyame o say na obi ana wo ye ne deaconesses enti na ye den o wada ka tire o wana tini Bible school Paul and co school dabi Jesus and Tragas dabi o but no dia sampa no ho de amma no Yesu di mu praise God amen hallelujah na wona dabi asori bi e wo wi ase sofo no odi kan no wan ko Bible school Jesus enti me asori awurade di asem sa no
No see no de ya ma won kwan Dabi. don hwene ba. Dabi. Na just say o kasa. Enu bi ne ko ka kire sa asofo no. Yesu di mu. Say wo ya te asori ama na wa ba. E na obeye sofo. E na o say hwan. Sofo awudi nipa he na aba wa sakra wo. Wan kasa wa bi asori da. Mi fi Pentecost na mi ankasa. Mate asori mi ensa ma wo. Yesu di mu. Mate English Assembly enkwantanu. Anya sofo bi na ke. Dabi o. Me na me toss ase e wo ho mi sika fa. Ena na om di esi asofofie egu asori no. Edi ya nyame de man yen se yente aso nwoma gu no e de abesi asofofie me de ho de mafi wo mfa me ho. Asane de e ka borofo wo ho no. Ye di Akyem State College ba na nyame be bie mani. Se wo se ye bie English asori wasane. Se de be ya se Akyem State College na ekoso a enipa omo bemu no ye do omo ba be fail asa no na nyame afọ fail. Amen. Enya me ha me. Dabi o. Ebi se di ye nyame de ma me. Mi koda kura kwa ma kura ko dua ayi o de say koko dua de ya de ma me no mantimi annam mi da koko dua sesa nansa na bi asoro ho. Yesu di mu. Man na mi de mi ja madwuma ho. Amen. Endi o si dan se na nyame afra me de enye. Na mo ka me nkoso nyama mo eno de ye. But me mente ye. Dabi. O si no bisa ya de sidi ho asem. Na no de ya ma won kwan don hwere ba ko mpo. Endi o bisa de sie de ho asem a. Ya ma kwan. Ye new Ya ma kwan. You knew what time. Five because Galatians chapter 5 no pay for them. Praise God. Or say, near make us a phone say, so mammy would dine. Now, mammy, Mammy, now, mammy, sure. Oh, Me, now, no, now, fear honso, me, my hot. Because they are all your honey. Galatians chapter 5, verse number 1. What's it there? As if you have something say, Emrasi Christo Hukwan. Emra is Christo Hukwan. Na adish, I say, adishidiamu na Christo ama yadi yenho. Adishidiamu, ena Christo ama yadi yenho. Enti munyina printing. Yesu di mu. King of Grace fuwe. Munyina printing. Na adishidiamu, ena Christo ama yadi yenho. Na muma ose na muma wonfa akwaye obi ama wonfa akwaye konua entuatu ema obi mfa na ada simo se me ka kire mo se otwa mu twetia a so otwa mu twetia Kristo re ma mfaso biara emma mo se otwa mu twetia otwa mu twetia Kristo ho ma mfaso biara emma mo na medi na me ka dance ya me kire nipa biara ka kire nipa biara a otwa ni twetia se etwa se odi mra nyina so de wo se me ye hwan ba waji Yesu adi eno ni asem se ye twa twetia wo se atete sem asori na obedi akira se ye di twetia ni twa no wani mra nyina so anyi Yesu ani a ye twetia hu mfaso ni so ansa metam na so ma mi fancy na yan kanchre amanfo a ye no won kasa na se Paul e kan Peter ni if you say no we dim fum so bi na wa dodge o wa manama mo ka no say Paul man no akwanya say ono Paul ono Peter de obeka asem no otweti etwafo mu na wote aso dem a na bi anansesem na wonto we ade achi ensem esi nwura no apaka agu anim agu tirim baburu no wansua enti ugoduru aso dem pe mo anti nwura asem no na no na ode ye study learn the Bible Yesu di mu si anyame asem no ko aso dem anansesem no doso no anyame asem obi asem a wate na ode ko preach unnim nyame asem praise God hallelujah amen. Enti wa say Peter say ono de obeka asem no wo twetietafo na Paul nko amama mu ena o say na ahiafo nko an na o ka say o de menhwe om ena Paul say na ahiafo no mu mbo na obo homode Yesu di mu hallelujah amen enti o say nko amama mu a ena o my opportunity say si edu ba bi na obi ho akire no de yanka na sa doye no wo Paul mu dada Yesu di mu
Anope nyame nhyira wo. Sudimu. Nyame nka wo. Amen. Na bibi koso na nya. Nya kokuduru kan. Sudimu. Amen. Amen. Kwame me 16 minutes ashedada ntimewi. 0201944485 0554820910 we adwumadia kwasiada bia anopa bese nonso kosi na nwotwe so ye na obo mpunimpu e wo ha King of Grace Chapel Ghana Asene anopa yi Grace Hour ene no oche no amfo free adumra obehwe ye so amana bro so Amen. e pa chodin bebe kasa fi odehye Honorable BB Busumpi. anopa papa kasa Yo, anope de mechia papa. Amen. Ono oni medada. Yeah. Mechia ne pi na minshira no. Amen. Ommo ne ho bai. Amen. One mo amu studio ho nyina. Amen. Amen. No, esa se anope papa. Ayeden wa kan se machi. Amen. Ke asofu ni bi. Enye nia papa ye ida. Hwena sen bia ye tin o mankasi osofu muya. Hwena omukoye. We osofu papa ni. Osofu papa ni. Papa nyame hira. O pesika kotoka kese. No dem. Adem. No dem o si nyame hira me. Oba no bi ehun se sofu na Yes. eba. Bodyguard na guide no. Nyame hira. Papa nyame hira. Papa kasam no twetwetwafo. Because omo na omo ye corrupt. Aba mind chrono. No mo ba omo nyi ska tuata isa kese. Twetwetwafo nyam samka. Asemo 00201944485 0554820910 mitia bese inumbi mamimfa wi adumura Obere en so kesi. me pacho odishe odin bebe kwase free Pache femi kofi na komi se an mansi. anopai Nyame sira papa wa me yin sira. Amen. Nyame sam de ya se no kra ni ho. Konton pointi. Anya kwansire. Nyame sira papa. amen Onya ne kesi. Amen. O mani bi ebe yi. amen Ite de campo. Nyame adu be sia an mansi. Nyame hira. bye bye wo so betimi so abeke ho bese sima bese mienu bi na yebu yaketem 0201 na so ofre voda line na se ema bomode ana pemfa eye MTL line so obetimi abeka ye ho adumura Erade behwe ye so. Amen. anopai papa kasa Atem order main station. Yeah. Mausi Dake. wow Papa nyame hira wa ate. Amen. Ma bibia embu abem. You. School no ye nyina yeko. Nanso ye wi a enye ye nyina nso ne ye di ye bibi. Ante se omo ka se wa nko school a. Hey, me go school. Hey. Ante se There ama was a for Bible school. Bible school. o for Bible school. No. Ante se omo ka de fa wo ho na omo person mu go en maase a. Enye ye nyina ana ebetimi aka nyame aso. Oh, enti nyame yi wo de ama yen. Na se o kyerɛkyerɛ kwan no na ebi sɛ ɔmo mpɛde a de metimi aka sɛ da ɔmo anim sɛ wotɔ adeɛ na wo de kyɛ obi a na wo sa ɛkɔ na akɔde a mfa so bɛn ana onya wɔ so wɔn sabio ya yɛtwe mpra no mpo no sɛ wotɔ adeɛ de ma wo mpra na wo ne ne ntɛm tete a yɛngye adeɛ na ɔde ma no Dabio. Ena omaji adum no. Omaji. Aya asɛm o ba nyame ɛte ase ne nti bibi ala a wo yɛ a wo bisa fi nyankopɔn no fa ma wo wo atamfo enimu ase Amen. na me tia me amekɛ ma mpabis ana krementa tepa mo na me nya adwuma Amen. amen nyame enhyira onyo kase ye mas ma bese mienu bi na onso wabodra mu na ya sorry so asem sibe adumura Obehwe ye so. ode she pacho odin bebe kase free o Me did evangelist oben anopai de echira papa. Amen. Je pa ba mentan fre. Papa nsem na o ka no na etoma kuma so ye pa because aweye bre mu no we ya ne ye hwehwe. unya za bi mpo no tie
any credit card, any way as because who work you and you know the card in her first. Now you want the papa can say why you wear this one in the money for Bosch as so you work. Amen. Nyamenka ho. Yesi kanokre no. Kanokre no. En de kre ne hia o. Enye aforebo kese ne siesie. We tuase. Kanokre no. Na wasafo ma enya nkwaji. Eno ne yehwe. Ye mas ma bese mienu bi na wo so abeke ho. Circumcision message. Adumura. Amen. Kunti. Papa, Yamisu Kuni, Mera Kakana, myself, Jim, or the Baba, Enra, Udina Oda. Amen. Now, Papa, if you have no, who's your Bibia? And when someone said, will be on just and a Bacadia pound. And no, as a woman, for a woman. Now, I'm a mobile. Now, I'm a mobile. Now, what China, Mr. Mokra? That means some of the Montesa. Now, go for the Nadum. Any chef, some Mukrano. What the best left? Amen. Now, go for Edumasam. To me, up into my papa, Edisha. Amen. Papa for Japa, Mammy MC now. Yeah, Public. Now, go on count. I or them Ahmed, Minchana, Papa. Yo. Yeah, that's it. Amen. Kono bizum lebi. Papa, akai sima be se mi no bi ne bu akete mti no. Yem prepare chiri. Okay, mama ma obapa and then call Yaspake. Na onchia. Anope de mechia King of Grace for empenifo nyina ene members nyina mechia me ankasa me maame efie jakuma ene me ba Sarah oba pass obodwe maame na mfa enu apim sa Adumura Obesha yeso epacho odisi odi me be kasa free o Black Kwame ni CMB anope Black Kwame papa kasa ya da papa si na me futu amede maye asofo nka ye ne se abofra bi o wa sorry ho pani bi o wa sorry ho na niam bi ikoso na o ka so be so tena asafo na se nye ye a so ni mu yo se na be yo tena bi so kwa na nyame pagya na o wan ko ka ne na chi asembo bra ebremra o wo ho no o kai ne mo yamfa ene wo se bibi woni mu ma mo kan hye na so o kwa Soni muye, akola soni muye, abemu anu soni muye na so kwa wanka ne chese mboni. E wade wuye mobo. Nyamishira. Ono so abeka ye ho, odine de abeka ye ho. Evangelist abedu. Manfo chensa wo ha, wa ba wai. Oba pakasa. Obe pon ya na. No wa bre. Some catch us enra, ne ye we yie. Yeah, where you be brilliant here, Tiana. My brebre. Send your duman here, and no, you change your money. Our Bacasana is Michia me ba Sarah Odini birthday. If your phone call na could finish my la Michia Munina. And it me mammy tonku, and a quabranyako, Madame Yanas, Yamin Shrao. Amen. Yo. Mesome eden ma fo mechia masolema nyina King of Grace asafo ababo branch mechia mu nyina fe mi ameyere ba pare jana mpofo mechia ka se nkoma na o manyina ana fe obi bia otie dwumadi Sunday bia nchia nkoma obi bia amen ana mi ameye de simpanifo edikan presiding eda wine eda nwako ana fe chairman wine Eda a champion. Ono nkrofo nyina nyame nhyira mo. Amen. Quotation master, back can be say me ko man ka bi there. Ase na obeja. Last message no na ye to aso. About so the ufi fa. And now mama brodo. You see aso da o de task. Any good crash she. Eto pon mama. Yes. Mama I saw ta chere kra. Me ma. David.
Debbie. Eti wo de kasa. Me da bechiai. Okay. Me da bechiai. Da bechiai no crowd. Me femi di pa 1 million ah. Eti I would also. Aye. Eti wo de na de just flash. Yo. Just flash. Mamini kan chia red ura Mr. Odi ahenkan.